Višnja Kosović, Tražim ime. Izdavač, Udruženje književnika Crne Gore, Podgorica 2020. Kralj i kamenorezac. U proljeće oko blagovijesti, ljeta gospodnjeg 1382. nadmetali su se nad Župom, Dračevicom, nemirni vjetrovi i smirena plavet Bokiškog mora i neba, prekidani udarima macola i pijuka iz tri novootvorena kamenoloma, Žljebačkog, Kruševičkog i Đuričkog. Stanko Stamenović kao protoneimar, imenovan poveljom od njegovog kraljevskog visočanstva Tvrtka. Od jutra do pozne večeri obilazio je Majdane sa 9 majstora kamenorezaca, prispjelih iz svih krajeva prostrane Tvrtkove zemlje. Stanka je pratio Jevstatije, najveći poznavalac kamena u Majdanima diljem svijeta. On je ispitivao svaku gromadu, pipao svim prstima i svakim posebnom pregledao zajedno sa Stankom sve čuskije i maškine, mjerio dužinu i završetak klinovima, težinu maljevima i macolama, preslagao male mace za maranje, glača od lijeta, škalpeline i škaljače. Osluškivao je i mjerio svaki zvuk poslije teškog udara macole i po zvuku razaznavao pouzdan kamen. Znao je on kad kamen tupo zaječi da je njegov korijen duboko u utrobi zemlje, da je stamen i dostojan da bude u temeljima građevine. Kada se čuje rezak zvon kamena, onda klin lako klizi u srž njegovu i to je znak da je upornost i težina tupih uzastopnih udaraca, teških čekića pripitomila tvrdoću kamena. U rosnom Majdanu prvo bi Jevstatije, a onda Stanko jezikom kušali kamen. Kamenorezac nikada neće postati neimar ako makar jednom izda kamen. Treba umjeti osjetiti dušu kamenu. Kamen ne može ostariti. Kada na njega legnu milenijumi i stoljeća, on postaje moćniji i pouzdaniji. On se ne da lakomislenu i nestrpljenu čovjeku. Stanko se rano predao kamenu kao siroče, jedva stasalo za prvu obuću. Stric mu neženja vodio ga u kamenolom da vodu dodaje strpljivim kopačima kamena, da kopači ne dangube, žedneći uporno na podorjenskoj pripeci. Na prvom putu do starog Žljebačkog Majdana stric je Stanku izgovorio i zavjetnu porodičnu besjedu. Zapamti, mi Stamenovići nikada nijotkuda nismo došli. Sa ovom obalom i ovim kršima srasli smo kao i kamen. Nas uvijek uzdiže kamen, uzajamno se dograđujemo. On brusi nas dok mi brusimo njega, a more ritmom našeg srca uspavljuje i budi i naše građevine i sve obale svijeta. Nikada ne smiješ izdati kamen. Kad se iskreno približiš kamenu, osjetiš da mu pripadaš svim bićem i on te sam povede. Jedan naš Stamenović bježao od kamena i okamenio se pod nečijim tuđim nebom. Od tada svi mi nosimo kletvu kao ime i ugrađujemo je u pokoljenja i pamćenje. Uvijek imamo samo po jednog potomka da opslužuje kamen, da piše u kamenu i tako čuva i nas i predanje. Stanka je rano ponijela boja kamena. Oko mu se oplemenilo svim nijansama zagonetno sive, prigušeno okjer, smireno braun, stidljivo ljubičaste, oprezno smeđe, tajnovito plave, nepredvidivo zelene, razdragano žute, smjelo roze, dostojanstveno purpurne. Kada budeš počeo da tražiš i da razumijevaš tuđi bol, svoj grijeh i boju kamena, postaćeš čovjek dostojan kamena i graditeljstvo u kamenu. Ovo kazivanje ponavljao je Stanku i Jevstatije, Stankov jedini iskreni prijatelj po kamenu.
Jevstatije je došao u Dračevicu, ni sam nije znao odakle. Sa sobom je donio legende i iskustva, slike i pamćenja, pjesme i jadikovke, molitve i kletve, zazor i nadanja iz mnogih krajeva svijeta. Svako mjesto je vječito, samo je prolazno ono što tom mjestu daje oblik, boju i miris, često je ponavljao Jevstatije, a on je mirisao na sve daleke predjele koje je Stanko tražio u svojim graditeljskim stremljenjima i vizijama. Ujedinjeni po kamenu i oko kamena razvili su uzajamno povjerenje i naklonost još od prvog susreta. Kamen je snaga i čvrstina u koju može da se smjesti i radost i patnja i ljubav i zazor i vjera i prijateljstvo i sve ono od čega je sazdano ljudsko bitisanje i pamćenje. Jedan grad nastaje kada i legende o njemu i živi dotle, dokle te legende podstiču i hrabre misao i riječ. Kada je harmoneji, božici graditeljskog i umjetničkog sklada zalupalo srce od zazora pred razuđenim bojama i oblicima Dračevice i cijele Boke Kotorske, čuli su se udari prvog pijuka na ulazu u zaliv. Stanko Stamenović u ritmu srca počeo je gradnju novoga grada. Poslije osveštanja temelja crkve, bedema i kula, njegovo kraljevsko visočanstvo Tvrtko I u prisustvu brojnog naroda i svite izgovorio je: Neka ovaj graditeljski kamen, neimarske ruke, grad koji se rađa i one koji će živjeti u njemu blagoslovi i čuva Gospod naš Isus Hristos, kao i onaj koji je za Hrista prvi postradao od kamena i u kamenu, Sveti Stefan, arhiđakon. Zato ovaj grad gradim vama i meni i posvećujem ga svetom arhiđakonu Stefanu, prvom učeniku koji je svojom nevinom krvlju osveštao svaki kamen i svaku istrajnost u vjeri i u graditeljstvu. Sam kralj je, a da Stanka nije ni pogledao, u temelje svoga grada položio kamen iz Jerusalima, dijamant iz svoje krune i misao do koje je došao višedecenijskim vladarskim uvidom. Mudro vladanje je kao klesanje u kamenu, mjeri se vremenima koja će tek doći, a gradi oštrim i razuđenim pogledom, smirenom i vještom rukom, toplim srcem i razboritim umom. Stanko je vidno uzbuđen, u bedem kule koja štiti s mora položio žljebački granit obojen purpurnom nadom i molitvu: Daj Bože da ovaj grad sačuva vjeru u čovjeka, u riječ i u graditeljstvo, bez obzira na sve oluje i bure, razorne vjekove i ljudska posrtanja, od sada pa do uvijeki vjekova. Amin. Gospava Stankova žena, plemenita roda i istančanih slutnji, krišom je spustila u temelj bedema toplu suzu, da grije kamen i hrabri zemlju, more i boje Dračevice u nevoljnim vremenima kad kao talasi budu udarali o zidine grada. Po završetku južne kule Tvrtko je poslao po protoneimara Stanka kočiju i pratnju da ga dovedu u Kraljev Ljetnjikovac u Dubrovniku. Plodnim Konavlima, Dubrovačkom rijekom, svim pomorjem, Travunijom i Zahumljem širio se miris raskošnog ljeta i priče o budućem Tvrtkovom gradu. Dok je Stanko ulazio u raskošnu kraljevu palatu, pokušavao je da pribere nemirne korake. Poslije dočeka kod Tvrtkovog nastojatelja palate, Stanka su uveli u prostranu i raskošno osvijetljenu Tvrtkovu sobu za prijem. Sam kralj je sjedio u visokoj stolici opšivenoj purpurnom srmom sa pozlaćenim rukohvatima. Na vrhu naslona bila je vješto dizajnirana Mileševska kruna, tek da kraljevi posjetioci i gosti ni na trenutak ne zaborave značaj onoga zbog koga su ovdje.
Naspram Tvrtkove stolice na istočnom zidu bio je mali ikonostas. Iznad ikone Svetog Stefana Dečanskog gorilo je zlatno kandilo. Iz očiju Svetog kralja, 2 put oslijepljenog, iskrio je oprost pokoljenjima, ali i opomena koliko je često maglovita i tanana granica između uzvišenosti i posrnuća, istinskog sjaja i zaslijepljenosti. Tvrtko se malo pridigao, a Stanko malo povio u znak susreta i nijemog pozdrava. Nastojnik i sobar su se povukli nečujno kada je Tvrtko blago podigao lijevu ruku, a desno pokazao Stanku na kadifenu stolicu sa kraljeve lijeve strane. Stanko se polako spustio kao niz liticu. Nastao je tajac, onaj zgusnuti, koji traje samo nekoliko trenutaka, a ima boju i ukus svevremene tjeskobe. Samo u ovoj palati mogu da se predam tišini, kralj je progovorio lagano iz posebnog tonaliteta, a zaodjenuti se tišinom ne znači predati se ćutanju, već govor voditi onome što će tek doći. Ja klešem u tišini da bih govorio sa pokolenjima, Stanko je odgovorio iz istog tonaliteta. Prvi put su im se sreli pogledi, u kraljevim očima sijala je blagonaklonost, a u Neimarovim sigurnost koja je odagnala svu malopređašnu tjeskobu. I ti se klesanjem kao i ja vladavinom predaješ pamćenju, a pamćenje je najdublja spona sa trajanjem. Pamćenje je vjera u budućnost i davanje sebe svijetu koji će tek doći. Stanko je sa neočekivanom lakoćom prihvatio dijalog sa kraljem. Ali to je i nastavak patnje. Kralj je nastavio istom smirujućom dikcijom. U patnji koja će doći ima neke uzbuđujuće ljepote i napete uzvišenosti koja i graditeljstvu i životu daje dublji smisao. U Stankovom glasu narastala je zvonkost i sigurnost. Vladar nužno sebe daje svijetu koji će doći, ali i najstrašnijoj usamljenosti u sadašnjosti. Ta osama, to je ono što veže mene i tebe, moćnog vladara i moćnog Neimara. Stanku je iznenada zaigrala neimarska desnica kao pred tvrdom stijenom. Kralj je to odmah primijetio i njegova ruka, koja nosi moćno žezlo, spustila se toplo i lagano na Neimarovu ruku, da je primiri, da je ohrabri, da je nadahne ili da je opomene. A ljubav, kakve ona ima veze sa patnjom i usamljenošću vladara i Neimara? Stanko je spustio glas do basa. Možda nedostatak one istinske ljubavi pojačava ne samo patnju, nego i želju za vlašću, kao i želju za graditeljstvom. U zagrljaju vlasti nema prostora za ljubav. Grunu kralj, podigavši desnu obrvu, u oku mu je treperio odsjaj kandila i ljetnjeg sutona. Vladar voli vlast, a graditelj svoju građevinu. Ni jedan ni drugi ne vide jasno drugoga čovjeka, procijedi Stanko kroz sivi pogled. Istinska ljubav je samo u traganju, a traganje je blud sa vremenom. Lutanje je najdivnija sloboda vremena. Da nije lutanja, vrijeme bi bilo zauzdano i umrtvljeno u svom surovom redu i poretku. Ostala bi neiskazana skazija, neopjevane pjesme, nedoklesane građevine. Zamrzla bi se predanja i legende, bili bismo nijemi pred budućnošću i pred istorijom. Lutanje je moćno pismo vremena. Krv je suštinsko pismo istorije. Kralj je izgovorio skrušeno kao na ispovjedi. Ja pišem kamenom i u kamenu da bih ukrasio taj rukopis. Stanko je besjedio zaneseno kao uz liru. Neimarstvo je, kao i sva umjetnost, i snaga i prevara,
Pokušaj da se doskoči onome što je nedohvatno, da se ukroti prolaznost, čovjek gleda u budućnost, a umire u sadašnjosti. Samo običan čovjek, onaj koga ne pritišće breme istorijskog vremena, umire u sadašnjosti. Tvrtko je posebno naglašavao svaku riječ. Šta je istorijsko vrijeme, vaše kraljevsko visočanstvo? Istorijsko vrijeme je vrijeme koje je zarobljeno ljudskim pamćenjem, a ljudsko pamćenje uvijek nosi pečat ljudskih slabosti. Ali pamćenje nosi i pečat ljudskih vrlina i nadahnuća. U Stankovom glasu osjećao se ukus kamena i soli. Nadahnuće je vrlina mladosti i neimarstva, a vlast, kralj je progutao ostatak misli. Samo nadahnuće oblikovano strpljenjem daje umijeće i smisao i kraljevanju i graditeljstvu i životu i pamćenju i istoriji. Neimar je pokušao da dovrši kraljevu prekinutu misao. Tvrtko se pomjerio u svojoj kraljevskoj stolici i glasom opreznim, kao da pribira vjekove, izgovorio: istorija ima mutno oko, mjeru pamćenju daje predanje, a ne istorija. Onda je kralj začutao onim teškim, nadmoćnim ćutom od koga žive legende i predanja. Stanko je izašao iz kraljeve palate. Ovakvi susreti mogu biti samo u pozni suton, kad se naglo preobražavaju i gasnu mediteranske boje i oživljava neimarska mašta i misao svih kamenorezaca i svih vladara zemljenog šara.